Конституцияне кірдеген олжыну земжін сазыланы бебірлек республика ішінде зем ял хулазене хытлық күмели проектсіне де суйлариш. Манын іштеш Леонид Петров Шербю районенже пурнаганден шуғышқымылне тепчере. Чывық вағытра ялзенже мінлі іш пұшту заиртерешін. Кунберге сюжетра. Конституция шенлерсем кірде себе сазывал бұны вғытра, шаунбегех ялдыргінже бұрнаганзем, ялзыне салазыне тербейлем кірде себе сазыбама бұлдарашы. Азалдерет бір чаваш автономия ергеленерімбе шыржу житіне халлаза правительство кашны яла шыржыр бентенге уйырна. Шагукша тенгебе мүле узуграсы, малла граждан зенжен, хызенжен келет. Шербюзем шыржив конституцияне ужунызем гірдесі пызықта пілдерішлі удым бұлныне бавыртырыш. Чилай же сұйла лаптықне шулдытныне, ачасен пыласлығы бешіғындаржа. Хызем бұрнаган вырына тербейлем күрес ұйдуда пілдерішлі бұлныне бавыртырыш. Шербю хуыне хытылатма дезе вырынды администрации уды проект қадірлене. Унда шулзем юғынны урамзене, нумай хватерлі шурт кардышызене, шыв галон кезене кіртне. Республика шыржул тударныне халлаза сквертова сүнюде бур. Шинзен женитларағы же Маяковский ураменже лаптыға ергене кірде себе першухышва бүлже. Я кіртірім шенелі, чтоб Маяковский урамня юзат чердезе. Мінбе я бақыл. Ну, шөлерзім жинжет, лангашқалы, машинзембе жүреме я бақырақ. Лангашқаны май. Ирина Шаринкина да шак лаптыгах кызыкландаржы. Хирарама тротуарзем юғынзагайны башырғандарад. Кыштай бұтларақ, шинзем ұтларақ шүреген вырына суйлаза елдім лаптыға. Мен жіндезен ұнда кәргінне сабалы жұмырлы вғытра бейде бұзық күленчіксем. Візене әнде сапламашкан, ұқша парашы бүлдезе ұшладып, жауынба хамызаса бір лаптыға падым, бір лаптықшын. Ялсенче шинзем патшалық пулыжавебе узугурза коммуникация тыдымезене шинетме ойдаща. Ял хапхизене шуды тыдымне уштармалы спорт лаптыгізем ергелемелли проектсем дедель булаща. Тирбе илемгерде себе опытный поселоге сазалава вижи проект ратна. Шинзем гунда аджабаджа лаптыге кирлине бауыртреш. Опытный поселоге беренеде бузыклан захатырать, аджизен шучизем дюшсых пыраща шанбада. Ебихам аджабаджа лаптыги жинс сазыларым, мен дезен каларым де, аджазем выляма ытлара хурама тухма бышла шихали, шуллада шидет, шамбада аджалаптыгізем сағалырақ перін, тебір аджалаптыги бұлзасын лайықрақ фуласып тезі шықладып. Шербю районенже буре шарвадыр загыр ял, тербейлем гірде себе шиғынна сазылал, кашны ялдырғенже хиртре. Чин умай сазы пухна проектсене пурна жагырдеш, анавали республика ғыснынжен укша уйреш. Регион Дердюжине Олег Николаевын Пужаровебе чаваш автономии ергеленеренбе шыржылшитнене халлаза кашны яла шербин бама ежынны. Хулазыне укша деньги ытларах тивежет. Везене шак парнене халық шутне шуда илзе валежеші. Шербю вали самохран и гимиллионда тва шербин деньги бахсахуна. Унба бірлех варнар, епреш, вармар баселогезем, Куславка, Сендервари, Едерне, Уладар, Канаш, шене шубашкар шемерлех уыземде шербин денгерен нумайра хилеш. Муниципалитет сенже суйлаза илне проектсене и ты хушма документ сембе бірлешівых вғытра ял хужалых министерстве недратмала. Ундан везене пурнажа гірдес тілішпе эше буженеш. Чеваш енгларым вали Леонид Петров, Вадим Владимиров.